87.6 Egeto FM. Ntuburia ntubegembe enembie kubweketha itusumbukite muno tukiro yanangiye itirari gukinya kwenu aturaiba cie county cia kuraya nau tukaibwa cie saindi cia Tharaka lakini thaya tucionete ril no menya irera ikara ina mpembe na ikara ina mira sire kumenya mundeni ikara inya thara burenda tenandi gukombekana buru twatetherwo ni munya kuthiria ngiei othe tukiuba sawa waziri munya inabwa kinyamanto jangige. Tumepiga hatua kubwa na tunaendelea kupambana. Kama hatukupambana zingekuwa zimeingia kila mahali. Aya, riu gatuthikiria area manager na antu ba nyumba 10 menti. Masabuiria chonde ndene Kenya araja turaya tuonaga antu kathirikari. Twina thine mbi twi managers na nyumba 10. Na thirikari ikiugaga ibwe gatumira gutigira BBI gukoroka. BBI twamiguire batije. Abainduga BBI tutibatiyo kurukia turi managers na group betu na ana betu. Area manager chuka bwe buriuga ata gote muntu kathura BBI. Nembi boko miregera. Ni kuongea ite cia tongoria lakini tuiyore gote bantu tukigerirwa tukone wakanyamo tukanengagirwa. Aba Tharaka bwe buriuga ata tigo tugogo tureme wethia mpu. Bokari tainya na nene ba thirikari baugaga bure akuru. Kari penda mujere niondeke na bamenya akuru iwa bena nto tumegwethie tokonde guru. Batigania bukewa ngugi ubwerero ngugi kari. ingwe volunteer lakini nya volunteer nayo just atogani appreciation Babu gote token bwaewa tutona nya token kinya yambi kana yambi. What is this one? Ito batigoro matogara what is happening? thirikari tionaga enu iri ngugi netiriaga muntu temeriterete ngugi. Riria akuruba miaka 70 banenkagirwa mbiare ni wira uriku betha gwa barutite Gotebu ina ni wira onkorutira thirikari ni wai ni bwakwiritira kana bukwenda atia twambirie kunenkagirwa kamwisa onerwa no ngiri uchiere bau bange banenkagirwa we are okay with it. Owo nenkairwa mbeca cia kuruethairwa akari atia Mukuru kalindi kuru kwawe na thiririe machiara mukuru na thiririe. ni atia kuriwa kwawe kwa buruma Kethira na kunenkerwa ngiri 3. Indi woni kwangira thirikari na ngutete thirikari gwita ngugi naja ni utiko kuona. mbuga thirikari kayugaga bwiritana'iria ni untu bwina inya Na ndi tutwene nya gutete thirikari kai thirikari ni nya gututeria batu kweri. Ithirikari Rais Uhuru Kenyatta uriona ta ugutuma area manager baba betu baregana na BBI. Aria marathiuruka micemanio guku makimweraga baya. Semeni dynasty baya. Dynasty mbaya. Asara tawara. Ruto ugutema eje buranie biuria bugicoka na idia. Si ndio? Ruto no kwenda ugwe. Aya, Uhuru ambiria na kumwira na aria bukuritana na wagucokerie. Unakuja unasema vijana nitakupatia wheelbarrow. Lazima tuongee mambo ya wheelbarrow. Endere ni tubwitite bwega muno. Nani alikwambia kijana anataka wheelbarrow? Anataka kazi. Kazi ni kazi, wera ni wera, hustle ni hustle. Ruto nagwe riu mwire kiawe kiria gigwekethaga. Kwa sababu wewe ni mtu mkubwa unadharau wheelbarrow. Hiyo siwezi na tuheshimiane jameni. Ni ate Uhuru gokuona teka Ruto agukwagira heshima. Mwire na mbitu igwore akauga Nakuja kusema hapa ati mimi nafanya mambo ya wacha hasira. otigeni riu mpambe mbulikani uria Uhuru augite ni ubukatha. Uhuru amalize kazi yake miaka 10, alafu miaka ingine 10 Ruto amalize kazi yake. Ruto riuga ate aba mantu jau. Hiyo ni maneno sikumuuliza rais. Ilisemekana wakati huo na sisi wote ni watu wazima. Kuri boba kumwira no mwanka ingie kiriko kiawe. Tuachane na hiyo maneno na sitaki mtu amsumbue rais kwamba alisema Ni untu bwae. kwa sababu mimi haikukuwa deni nilimuuliza rais na sikumwambia aseme. Ni ate gwakari. Ni yeye kwa hiari yake alisema wakati huo na mimi sijamdai. Urirega kumudai ni untu bwae na wira nene randu. Kwani 2022 itachaguliwa serikali na mtu mmoja? Ade. Si 2022 ni hapa tu wananchi watapiga kura. Na Uhuru ntije ni ate ugancokeria kiria ngakuria Ruto ate kaigwe. Galia Gikuyu. Romba rutha kiria antu baba bamiru bare aja betikiria ninte na thina. Andu a Meru ni mwetikira Galia Gikuyu.
aya niki utikwenda kuingia kiriko gikiwekere na muntu uju kiriko giakwa tina mundu kiriko giakwa ni na muingi wa bururi uyu witu wa Kenya na niki ntuko iji utikwenda kumuigua uyu ni ariga tugeithanie na tugeithanitie na turageithania ni undu wa thayu iri bwambiririe kuriganwa mbere ya tuthie twambiririe thabari ya uthondeka BBI no abo kurikia kuthondeka BBI tukiuma hau geta bururi wothe wa Kenya tucemanie Bomas kinyona aria maranjira ti njega tawega ntikwenda kumugweta riitwa amenya ichiawe tukwaria twariganitie nao hau muthenya ucio ngiuga reke hutahutie hanini tondu ni makiarangitie iria maragia ngimuria tondu ndiraigua muraiga mutirenda nyamu ino ri andu aria twekirire komiti ino ri aku ni aigana naugaga ata usikite kirima ntu ja BBI ile tu arugire haria arugite agioka kugeria kunjira utigara na icio akuruga kinya giukira hakuhi kundunya microphone anjia ruto kawigagua giku inteto iriko kiriu twaria waigua uria twauga riu no atea ujue mambo kinauma ari na ndiga tuthiriria au tuinge kwa nini nyinyi mumefunga hii kwani kuna shida gani kimeumana Geto FM.